Nangli ok arlo kiso topik pen nangli se kachilang ja phan kadure do ikma amar jiwana dawai nangli anam kijum pen long ikji amar jiwana dawai lake nangli ok arlo akiso ason do anta kipa metek aja kongdo labang swa dawai kilong jia dim lake difu bokajan contact number 70026555078 dokmuka contact number 9101681010 Jiri Kendeng contact number 9365117925 along Sitame Long Ikji. Di buarong sopiatung het kedo matipung mir dan lang sohan siarong along lang tugalo long hong jang chokpura tenson teron lapen dhuning kia tumbang hini lang tugalo pen long hong kapajok japhan damlo. Bangso apora hut dhuning kia bangsi lang tugalo jang papranglo alang tu kaharnu fitrok kep susean bak doji. Dhuning tilang tugarlo kilipen acithe bangun edetlo bangso hut men tenson terona bang amam phamri cekoksi sundunlo bonta bang hinita apike acithe bangun irem nang naksi tebok terai ronga soraphan chehangsi kopai ke me noramat bang hinita apran jok bonlo bonta dhuning tia bang kilang tugarlo kedo arji kiding muchora jok difu medical college and hospital along anpon nang koklo nona matla puansi birtarip dunlong chotlang news desk report TK news. Kang Sam lo. Kapu deh. Kang Sam lo. Ente boleh tuh, mati bukit nih. Goi. Ah, mau pilih hang kita. Pe. Stretcher lo. Ini lah. Oi, nah. Ada. Pini nali tum kisum ke phopu thak thang ma hem hala long hong aso hedi tumi pen tumi jang ma se tumi lo ni ulai lo ma lo ri an ri lo an pare dak hala hem long hedi lang tu ki butang do an mat la so lang tu long si mane pini ni hem so long thek long lo hedi amat thek long lo la so long hong mane kaulai pun amalo pula bang sigi jang aprang amat kopi ko sonne aja ke jang pen hedi mane alang bang he ekdom senres de alang asen ab delo ekdom pura hedi ahu to nalu ke the alang de bang the alang khane alang man ke rabia phansi ni bang e sundu ne dada sundu man hedi ekdom eti the bang e delo da nale tum mane bahini si ke tam aprang amat apang hala si suno phang lo he chithi aveden masila so ajoni si ne bang dalahan kira bisi ar lo suno he amat nihan ni bang ga ni chithi bang ni den ma hedi la phang gi pen hedi bok chikok lo an pa ke la hai bi he yang sengo amat la tung hedi kadu ko bitung sang amat ni jen si san do hedi mesen lo phan mangai la mesen lo amar ala san pe me la phan ba mesen lo alang ni bana kok lo alang ni ka ma akoi kok ta kok thulu abesi ako ini jebat lang ke non mat ke thang the he la ku police tum tawang lo kaduk we tawang mat hedi long sor tung kaduk we do mat he lang han ta ulai lo non hospital lang komat ladak la so lang tu ke komat malang tu iklo ni tu malang tu lang tu he amar ring bang paklok belang de kuan ba ka hanuk do iki 40 feet badui nang limit hang si ki hut ki hutang alang tu nang limen na bang ke tension peron dak kupiarong bang ne nitung ke ne ke mirdan langsu mirdan langsu hansero matipung probat hansero matipung he de ala ke jang bang fu men dhuni tipu al arong bang ke rong sibelo de si non bang ke hospital phone elo he lang pan hedi kadung we rong rata tum kadung we nang cetu dum mat hedi police tum ta bang lo lalo labang so puthak karbeng lo termas konser phan nali tum pini son ba ke puji alam the do ikma
Hitung ki pui ke thang ta we he la lo ring ta ki hut anga ring matia ring bang chopak to thek thela sam no ya mang ke chok mane long hong su ke jang jo ni si hedi so long hong su han ke chi lai ko jo ni si la sam no chok Prenify isiar ni APHLC Youth Wings atau mahin pen perang kiamai kang nipon. Bangso perang kiamai kang nipon nangkok jasemet laki the thomdo. Number isi APHLC Political Party atum tanon ke Google salong website infon tanglo. Bangso alam the rara pan klar dak pen ke thanpon. Number hini Karbi Anglong along ME school teacher atum bainong kelong le data puthak. Number 3 APDCL mate solar project aputhak ke claim ke dam ke chokcha tuma phan lam theisi tangte angtor alam the kachini ja phan lam thele arjupon sina news desk report TK news niltum APSOC party pen arj include pen niltum a website mate officially niltum APSOC a website niltum kan puji phan niltum chisik lo finally pini ban ke niltum successful chun demelo lasi niltum non ke officially niltum APSOC a website niltum pini launch lo niltum chinghon APSOC president ke hajai kathar kan danglok central committee tum kadu kabe chitong si pini niltum APSOC a website ke alang tin si kupon lo lasi non niltum phan labang so website alam niltum ki khanji apan sinil tumning halo rarapan lahalo non ben ke niltum APSOC party phan ikroy according to do anke niltum APSOC a website long dam pen hadak mithang amena banke nage tha tun bange nage joy ke ko rong atok anule dam sitame nungke ilitum a website dolo bangso website amen ke lalo www.apsoc.org hala bangso a website long download polonte hala da kadu kabe details dak lang apo amen a rong a polling station la national taxi a phone number a donlong a family members ko an magedo la kadu kabe hada thapun pen that nang fill up dun polote nilutum officially long dak tamin nilutum recognize ponpo tapi nilutum dak tamin bang kwangsi APSOC bang ki kroya ratma hala bang ke nilutum long isya phai tamin tum cholong ko lalo lasi APSOC party aphan ki kroya arab do ara phan ka chunri gang tung lalo pini pen bang ke nang nilutum mithang la cell phone pen bate mobile phone abedet pasni kumania phone ong seme dam pen labang so a website ong dam lo pote amithang amen dak ti thap dun lo polotante lakin nilutum dak officially nitum da dak thek longpo alang like APSOC si do lo ko nitum ha ang thek longpo lasi rat khan chundri gang tinggal halo nilutum a website ong dam pen nilutum mithang amen ke thap dun ji apan sin nilutum nilutum khan social media hoi pen nilutum platform nilutum a true ben nilutum rat khan chundri pon lo lapen nilutum kachuri dun kang tung rara pham kel halo ilutum akimang chun podok dok ang deng sinon dolo lasi nilutum labang so website nong pensi asontin kopima nitum ki claim kedam do party ben ki claim kedam amu akam asai do an sitame labang so website nong dam lo polonte nang lutum details ada kang long po nilutum activity samukha do an khadak nang lutum long po lasi nang tumhan kachuri kang tungkal halo non lomke social media kai labang so social media ajakong bang hetan khangjan lasi abang putin sitame asai dorep meeting lo nang chitong dun according to an sitame nil to aver salong dam lo poten itum date itum anivang itum ki klem dam pada asun anda kada update pun bompo kada nang lang dun lo pote nil itum APSOC party ben kopi si kengkam ka chijorma halak nang details nang ngon po lalu lasi nang itum kaki tame nang ka update dun boye phansi nil itum nang tum anang chori palo ratu anaphan lapen ang ko labang so press meet lang ko puthat ni kani kang dunga bangal halo ningduk memialam lo labang ke nil itum ningje jelo pulo sita mela ke ningje nang kogi alam nang dukka lo jinso tame me lapen ke ning ki duk tame nang dukka lo non het jong ilung theglong lo than bang tum mate teacher satum ME teacher satum alang itum
non ke media thengno na ke klang nang kok la poson ang deng nang kok lo kupia pot lo teacher satum se media athengno wang pen alang tum akiduk kisung alam di rat phanchi thanang kok lo sarkar han chunuri nang kok lo amut pialam bangke than ba tu phan la poson a situation bangke government tum pinchong chetiat ni bolo ciklu John inquire pho ningkan hinira ciklu John ME teacher tu phan salary mate bainom ki pipe bana job alang tu aduk tu pik khang jang lo pin nil tum thegolo lo tum don raba tum ta medo cikko cheron du jerpo jerpido alang tu makki sum bangke lake jala kharam si uni dalo an ciklu John joni polam gali ciklu John inquire pho kupusi itu ma council itu mate Assam government tu kilang pro hai lo ma alang tu han apran kar mujje fasila bangso sakuri kipi malang tu han jongsi tangka piun e puta akam kupia thilo ke paklang ngi ke kupia phang lo bangso appointment kipi ngi ke latung osumar tu han lo ke than ko an aduk donoma lake teacher satum chini lo la pen ke ahema sorum chini lo thanda tum chini lo ki joy ki gali osumar to han lo ke than la pen ke osumar phan lo ke than la ke isi akinang sot na kam lo isi det long ke ade der long der jong se intang ji ke jong se intang ji polo de education hormu ke aprang si du nai ke sida pini itu ma det itu malong rifan ke pang tang je tu itu a foundation ke pam me je tu fancy pin ke kithan annam abai nong bang ke sarkar pen council pen kelang ke pangkre bang ke ni tu APCC party pen ke duglo lagi la poson claim nang ni labang so kam ki piga alang tu ki pithi je fancy kam claim aduk kang hoya fancy labang so sakuri ki ma ni tu marjulo peda peta nilir popunan kolo labangso ME teachers ahema sorbang aru sorbang ke teachers akam se labangso da akam claim lo ciklu joining ko pho bainom ke long le pena po ahema sorbang akehilo angtang si chongda damang ko lo chongda damang ko lo non bang ke birta bangel halo ning du alam lo alali hema sor ke hada ma choi fit lo aprandam jilo lagi kimisen alam malake kijumisen alam malake la dag jong si ahema sor jong si salary long boy posante ahema sor ka ha akahilo asam ben angtan karbelon angtan ke tam job lo je poloke lasi niltum APCC party pen ki pulo prabjin pen alang tum phan labang so salary bang ki pi vek nan ko si tunere da council ki ja tum han sami chunuri lo Assam government ha chunuri lo prabjin pen alang tum han bainong bang pi vek nan ko nang tum lo bang so bainong ki pipida ki hi belang damote like crime si plan lo kupia polo teacher satum kidang tang tum theklang lo kidang tang ni da koin la bang so lam ni dan ninjil teacher satum asileri kilonje phan komane apranda nangji la ana phisi sileri longji komane tum class boycott nangji la an si sileri kilonje phan abar sai pidi komane tum press meeting ni nangji komane tum chisong nangji la an si la thanda tum asileri long lake ituma det ki mesan an thek kali lo kijah tum ki thek thek na pot an thin kelang no na pot la posan ngi plan abang gedi lake PC ku pot ma la sin tum chunuri gang tum pang la halo la non ME teacher sa tum phan adung hoi ri not lan ki ang tai lituong chalo ang lai ki litu sala tum phan press mill lo thek mo ta la tum lam kening je na tum thek mo lo mandi kaning je por ilo tum aning ki duk kachiru bas kaning ye na lo madi lasi la puson ke bang tuji arni ke ki klem le deje si non council ki ja tumhara chunri lo pen Assam sarkar mana chunri lo prabjin pen
alam Tuhan baik nama bibek na bola halo laben isiala mangel halo nolom hur kichudu APDCL solar project alam like borjan lo gadi borjan oh musti lo 18,000 bighas along lake council ben APDCL han idiat lo laso APDCL tum phan pinang nei pusi APDCL party pen hak kiching na ju song le lam the ni chupak lang lo la 18,000 bighas along lake PK laki itum adet long ri phan itum ke phan ki wang thujia hu itum akan na hok tanji lagi laki mamuli kali 18,000 bighas ke lagi la sindung chi song lo sitame non ke thekwa teng po la tum klembor isi la tum rat along le thibor isi atum non solar project abang ke solar company atum han ki pdg phasa atum chisik tanglo dia tum karjulong ateng po tangte pen ka chini do ateng po tangte sitame non ni tum arjulong lo ala tum thibori lolong leke sitame hala rat atum along leke do vek atum ahen fu tum phan APDCL company pen kepanong atangka ateng pen aron pen latung pipi po alam ben job pini latung pu fur chodu lola pen hal bang suara datung pini la boson gi ditung ke long le pek tek thei pusi alang tar lam the cepak lang aho alam lagi APDCL company pen ko ansi rara phan along le kidu tum phan chiri silong ko ansi ke panong pima hal bang so ateng pen pipi poludang te lake rara phan ka chong thui chot la bata kan lo lake hala bang so ara tum han ka pathi ke pa vidya kamsi alang tum claim rong lo posini tum ke madharam lo ku pia thelo rara tangka khadak angko ki than duna lange along le ki thiboria along si angko atangka ta latung ko anma APDCL ke panwa teng pen pipe lalo boda ke chok che pik akam si lage council so ki claim lo Rasinin tu marju tu lo, pencini tu, nong kurus tu lo, hada karat tu punang kol tu lo, kosong lo sara tu ho. Lasin ini tu rap hang ping khatun, lapenil tu maning hang lah. Opa ave, latung kipon bor, ina ke tibor ia long les tame, APDCL pen ko ans dengan panong mahal bangsa tangka ke long bek nangji, kali polong te, latungan long le, ceta akeng pak dan pasti bilong ri pasti nil tu ke ping khatun. Lasi, nil tu APDCL party pasti tame. Itu lah mut pin ning ke hangalam ke lalo pipe dia nangji company phal bangso solar company pipe dia nangji sita tum joborjosti sino na ki thilo posil bangso ki thilo ka sita solar project atum APDCL company atum ko an sira phang ke panong mahala so teng council tum tum genuinely alang tum han bangso tangka pinangji lalo polong te rata ning samji lahilo ni tum kene kan tum mangalalo sinang tum ben Ini kartu santo polar tami. Doteng pen la so tangka long le hem pudum han pipe pulong te mo ke wang jilang apor hod nang litung kopine ai step ke ding ji son doma La APDCL a company tu alang tum ke pathika teng jong si rara phang athik pek pen council tum ko ansi hadak APDCL company penjong si sikap kep orang han pilo ingkoi pilo polo la banganili tum khamkhe dui ko same lake tum chingbai de polo central long chingbai de polo se nona situation bangala halo nili tum ning ki hanga bangala halo la bangso long liki pinang nei ko sintung afrang ngi thilo sita la tum stai jogje sinong ke mane kithilo la bangso kithilo along mangke rat phang ko an si ke panong pi la bangso tangka bangke jong si pipi polong te la bangso tak penin tum ke chisong wek po lage hala su ke chisong manga lage pek tu dak po lage a hawalam lage a thema lage tum ning dok dek khang jang lage ki piji phang stala so ka tum sa athik pe la tangka pi polong te to la bang penin som pa ka solution na client ne pusi din da mathabo sida me a arona ting ben pipi po lage so dak penin tum chisong ji lage ngang tum phana non ta la bangso media hoi pen la penisia lam the karbiang long along swarlu tum kithi banghem ka osmarthan ka chubi dun ahem ka chubi pon amuni tum ketheng ke chok la ha porisiti jum phluk si ge dolo la penang anapor hot
Karbi Anglong Autonomous Council CM bang pulo mane dak law and order ke niliri deng sido pusikipu lasi non malom lahai akar prit mate kapathi kacholang re matuma phan non puta kenep kangnang thek ponong losita SODAK pening sai se laso puthang nang litum kopi lo nang litum hin pen kening je kang tung CM akhya mi thang masila ke chini ta lo gadi dak DC ponon SP ponon la penda officers IPS officer don bana ne CM nili andar sido posi alang li si mi thang ke isia ra along plan ni ta lo ta sinon la asom tin non dak Karbi Anglong environment ke phalang lo kumane ar suban cholang rem dia cholang rem pichi lot ahem do sumar do han kumane pa pregnant dia kumane la son kason pio osumaran ki thengi chok la khatu kabe langdam bolte alang ni si ka handle lo kendel haita hala dak adisi tum ladak jong SP tum yusi ki claim jan hang ko sa alang si control thiblo a thelang yung sa chabi do pul alang si ni ta lo ta responsible ke CM lo asa me tha athe ke ame tha amasila chipulo dak SP bono DSP bono dak OC bono asontin da lo en order ta me alang li ding si do pusi alang ni nge lalo polo da non ka du kame kinep kanang tum an hanta a hok pe da kang sai bibidat ka alang si bibidat lo alang li pini thebak nje mo ma la non apran karmu tum pham kuchulang re ma tum pham di aro ateng puna to hading sai big nang ji pu lam the si pini nje lo malang li nje ida ke people nje ida alang li da ko peni kachipul go lasi nil tum ke pulo Karbi Anglong ke non labang sub government na ki klang benge BJP government na ki do ben ke Karbi Anglong ke total thing masi peace masi away dak ning kang sam ka away alang li lam thama na din thu la doctorate certificate ke long di peace development education isibak dak alang li doctorate ke long ateng ben akache ton do mana ithen na tabi kene isim na tabi kene peace a doctorate long Karbi Anglong pini peace do ma ning kang sam do ma ki thi ke jang adu van apran ke dam suicide pen dang lok cholang remen dang lok kang chit kalang i pini bill kelong le hangjo sa apne bainong kelong le hangjo asom tin pini council long itu ning che thedam thai dolang makar be tum inglo khe dum no avelo la pen ke lada education nahi a teacher dum salary pi hong ko na education ke me ko development dum theglo no kar gunong ka ching thor to war ave me ave lang ave non hem so kilon logo da long PMA baji hem hala bang so PMA baji hem kilon lonta ko mane MEC no signature avete la bang so PMA baji hem da long de tha are PMA baji hem ke lage block akam lage da ko pikong le MEC no chi yok nai ka ji long teng da lumbajong de kelo hot da non josuri kalo lumbajong ta la da MEC abang tung ka long prepare teng polote MEC bang suri ke pipi polote alali subida pidu de ka pu kopi apa ni Cina lata, hat thon suri kan di masa dong punang kau, atumi herna, hadak tak tulu tuma, brodi, tulu tuma mereka, ni tulu tuma hal kerasana thalo, lakar du kami PMA baji kira namanta suri popo, pipi betul tak piun deh, suri cap alam suri cap, lasom si keceplang no, ane kuna na development si kitulang, corruption bang si development no laten ke, corruption ini si bacing turun late, pini tum teglong lati, inglo akhe tu non week kilong le hangjolo, di dak lama dipoi thilon la namo di itu mak akhe tum ke an kangchir se hangjo apuket long pini siga ke kulong ha chedoro li pini sitame dak ani bang dak non travel tum ke ahang ke pang pilo dukan chi pang cholo kuma development lo haplo development ni kala kiche tum non het ke bang an tan ki kiche ki pe tum se pini ke development lo lasi CM tulon rong hanga ki haya bang ke ali doctorate certificate ke long atek ki pin asap na tontelo laki phurki mo se dopu lagi phurki mo ka dobe pola alang li leadership alang li ki japon hosi Karbi Anglong la bosan kahino dak atom nan jabo la ke inglo khedum virang andeng nang kele lo bukan le hosi do pola ki putha alang li ka hok alang chiko ko ko lagi alang li tum arju tu ne hai mene sitamin no asom tin nitum ke theklong alang ki kam ajior ke lake ratum asap din samsidal